Assalamu alaikum hormatly mekendешler, жана Baytu kanalının kattaalуучулары. Бүгүн 16 январь 2022 жыл Өзгөн мал базарындабыз. Бүгүнкү чыгарышта Өзгөн мал базарынан базар озундагы сатып алынган реалдуу бааларды тартып көрсөткөнү аракет кылмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуп, лайк басып, колдоп туруңуздар. Буюрса бизден кызмат, сиздерден лайк. Андыктан лайк басып, колдоп туруңуздар. Мына ушул видеодогу лайкты 1000ден ашып берели туугандар. Андыктан лайктан басып туруңуздар ар бириңиздер. Мына ушул атты 100 миңге сатып алдым дейт туугандар. 100 миң болуптур. Жакшы. Мына ушул эки торпок, эркек торпоктор 33 миң сомдон сатып алды дейт. Алдыдагы эко. Көрүңүздөр экөнү. 33 сатып алдым дейт. Булар канчадан болду ака? 25500 болду. Эко 25500га эко сатып алдым дейт. Козу кой бага. Канча болду? 12 миң сом болду дейт. Мына козусун көтөрүп алып кетти. 15. Мына тай 15 миңге алдым. Ургач эркек. Эркек тай 15 миңге алдым дейт. Жакшы алыптыр. Мына тай 50 миң сомго сатылыптыр. Эркек тай экен. 50 миңге кетти дейт. Жакшы. Алдыңыз бага. Тайчы? Тай 19 миң сомго сатып алдым дейт мына кичинекей тайды. Кетти 19 миңге. Мына ушул 64 миң сомго сатып алынды дейт, кетти. Канча болду ака? Ооба. Кой канча болду? 10 миң дейби? 10 миң 200 алыныптыр. Мына козулар канчадан болду? Мына эки коз канча болду? 15600 болду. 52ден бери. 52 миңден 5200дөн берилди бул жерде. Мыналар бардыгы. Мына ушул кунажын 41 миңге сатып алдым да? 41 миң сомго сатып алдым туугандар. Жакшы алыптыр. Мына ушул торпогу менен 75 миң сомго сатып алынды дейт, салынды мына. Торпогу менен. Канча болду ака торпок? Байты кандай жакшы? 36 болду. 36 миң сомго эки торпок сатып алдым мына. 36. Ат канча болду ака? 92 миң сомго сатып алдым. Жашычы? Айттыбы жашын? Мындан экен, а? Мындан дейт. Мына койлорчу? Бул койлор 20 миң, 12 миң, 10 миң, 15 миң ар кандай болду. Алдылары 20 болду. Мына чоң, а? Мына чоңу 20 миң болду дейт туугандар. Калганы 15 миң, 12 миң аркылуу болуптур мына. Семиздерден алыпсара терип, а? Жакшы ака, баракасын берсин. Мирлан деген акабыз алыптыр. Мына койлорду көрүңүздөр, жакшы койлор алыптыр. 10 миң болду. 10 миң сомго сатып алдым дейт мына коз. Мына тайлар 21 миңден сатып алынды. Эркек ургачы? Ургачы 21 миңден алынды. Байтыбы. Мына ушуна азыр базарда биз кыз откон чагы. Ассалам алейкум, кайттыңарбы? Айланып ба? Жакшы. Мына салам дейт Максудагы жигиттерге барыңыздарга. Агаларыбыз. Бул тай канча болду ака тай? 36 миң сомго сатып алдым дейт мына тай. Кой канча болду? 14 миң сомго сатып алдым мына. Тайлар канчадан болду ака? 21 миңден кетти тайлар. Эки тай. Мына ушулар 87 миң сомго сатып алынды туугандар. Алчып кетти 87 миң болду дейт. Ким? Деген. Канчадан болду ака торпоктор? 24 миң 200 болду. Наркынса? 30 болду. Наркы 27 миң 200? 24 миң. 24 миң 200. Мына 30 миң. Мына 30 миң. 30 миң. Ака торпок канча болду бука? Ал эркек экен, ал кымбат. 42,5 миң сом. Ошо эркек ургачты сурап тартадыңыз да. Тай канча болду ака тай? 25 миң болду. 25 миң сомго сатып алдым турна. Ургач эркекпи? Ургач тай экен. 20 миң 500га алынды тай. 20 миң 500 дейт. Уй канча болду ака? Сатылбай калдыбы? Сатылбай калды дейт. Сатылбады. Сатылбай калдыбы? Бу канчадан болду торпок? Канчадан болду? 35 миңден? Булар 35-36тан айланып калды дейт торпоктор кетти. 5,5? 5,5 миң сомдон да козулар сатып алдым дейт. Эркек козулар экен, төртөтең. Кетти. Мына торпоктор канчадан болду ака? Тартпай койчу. Өзүн эле? Тартпай эле кой дейт. Канча болду кам? Канча болду? 10 миң? 10 миң сомго, 11 миңге алынды дейт. Андай эмнеде да торпоктор келет да, сурайчы. Канчадан болду ака торпоктор? 40тан. 40тан. Эркек торпоктор 40 миңден кетти. Мына козулга канча болду ака? Козулга 12 миң. 12 миң 100га алынды дейт мына козулук кой. Наркы койчу?
83 13 Boz kuyda buğa. 83 ming so'm bo'ldi, sonu sotib oldim. Torpog'i urg'ach ekan. 83 ming so'm bo'ldi. Qancha olga echki? 4 ming bo'lib turibdi. Yaxshi olibsiz. 8700 dan bo'ldi, ha? Ha, 9700 dan bo'ldi deydi. 97 dan debdir. 9700 dan oldim. 26,5 mingdan bo'ldi. Erkek urg'achcha. Biri erkek, biri urg'achcha 26,5 mingdan olindi. Qancha? 35 ming so'm urg'achcha. Ketdi. Qanchadan bo'ldi qunashlar aka? Ova, qanchadan bo'ldi qunashlar? 54 ming so'mdan sotib oldim turibdi eko. Yaxshi olibsizlar. Buna tayda 51 ming so'mga sotib oldim deydi Baytal ekan tonlar. 51 mingga ketdi. Buna urg'achcha to'pqoqda ketdi. Urg'achcha 15 ming so'mga sotib oldim. Bunday nesi qana? Qancha oldi aka uy? Qancha? 50 ming so'm bo'ldi deydi. Yaxshi. Nesi qana bunday? Enesi yo'q. Nesi Rossiya? Torpoqlar qanchadan bo'ldi aka? O aka. Qanchadan bo'ldi? 27 dan erkek torpoqlar. Ketdi. Qancha oldi va? 31 bo'ldi. 31 ming so'm erkek torpoq ekan. Sart. 38 qara va. 32 34 bo'ldi deydi. 32 ming 34 ming oldu eko. Qancha oldi aka? 21,5 ming erkakmi? Urg'ach ekan. Qanday yerda da buna qunajinlar. Qunajinlar qanchadan oldi aka uylar? Sotib oldi, ha? Sotib oldi deydi ular. Qo'y qanchadan bo'ldi aka? 13,5 mingdan oldim deydi. Variant mendanmi? 13,5 mingga variant mendan oldim deydi. Torpoq qancha oldi aka? Sotib oldi va? Sotib oldi deydi. Qanchadan? 23,5 ming so'mdan. 5 o'tang, ha? 5 o'tang 23,5 mingdan sotib oldim deydi tuanlarni. 23,5 mingdan deysizmi? Ha. Nal bozuy. 90 ming so'm bo'ldi deydi. 90 ming alçıp bitti. Yetten tuydu ekan deydi. Mana en başladık, ha. Buna qo'ydi 11 ming so'mga sotib oldik deydi. 11 mingga oldik shu. Semiz ekan. 170 mingga. Bundan o'xshaydi. Bundan 170 mingga olinibdir. Qancha oldi aka uy? Buqa. Bilmayman deydi to'shna. Buqa qancha oldi buqa? Ver oldik deydi. Buna qo'zil qo'y qancha oldi aka? Qancha oldi? 10 mingga sotib oldim deydi. Qancha oldi aka solar? 91 ming. 91 mingga sotib oldim. Erkek torpoqlar. Normataglar izleyiciler bugün Özgün Mal Bazarından Bazar Ozundağı satып alıngan realdu bağlar görürsünüzler. Sunuş pikleri basıp komentarya kaldırыңыздар. Kanalga kattalı öлектер подписка кнопкасын басып, қоңырауын басып, bizden gelgen videolardı birinci yerden bulup görürsünüzler. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.